Tah hijau tuh. Man kan anu hiji tukang bajigur, kedua tukang kopi, ketilu tukang sedot WC, kaopat tukang tukang warung. Kan eta mah ada gendut. Halo Mi. Mami. Oh iya, bentar. Ini lagi di rumah temen, sama temen sekolah. Oh iya, biasa temen Nasnat. Enggak. Apa Mi? Nanti pulang. Pulsa. Enggak dibayar. Gandeng gandeng. Aisyah kan juk pulsa. Panggil goceng. Non na opat. Gocap, goblok teman. Geus enak mana geura balik. Kan nyarekan ka urang. Atulah. Heuh, jeung teu wae. Lah, Awas. Tas mau bawa tas. topi. Sekarang mana? Anjing mah helm. Kurang nih. Ya. Balik deui. Kunci. Nih, kamu. Anjing sisir. Apalagi? Masih sirat pulang kunci. Oh iya ini. Ya. Nah, kita balik. Sekarang habis ke kanan kok, Mak. Oh, Yan. Sudah sore, euy. Geus sekarang rek mandi nya. Sok. Bau kos badut. Ngopi. Ayo. Cetan. Cetan beres lah. Biasalah. No, lapar ya. Hangat tuh apa?
Yuk serang mulai nasi goreng yuk. Ayo. Nah itu. Poho, Hah? pintu belum ditutup. Sak. Yuk. Ayo. Alah, kayaknya ayah wae segala diusir di rumah di. Yang ke mana tuh ki mah? Hacing heula. Saya ke mana tuh? Khawatiran teh ganggu. Jadi sesakun duit dia. Sekarang teh mau tinggal di mana? Udah puting gini, aduh. Udah bingung gini teh. Saudara teh gablek. Kira aku orang jadi gembel. Kasep-kasep kieu kenapa yang jadi gembel? Tuh, aduh. Kamu kenapa, Jali ke Kang bohong. aneh mah dia wae. No. Pisahan. Dedi. Dit, kamu kenapa? Saya teh diusir dari rumah. Kurang emang. Naon? Iya. Naon eta we? Apalan nu pas aing ngelepon teh? Sia, gituan. Wah, ilok ah. Nih, pajarkeun nih awewe. Geus lain mah. Surang ka imah we. Ayo. Ya. Ya tuh, ada deh. Bawakeun. Yuk. Dah ngopi tuh, ngopi. Mana duitnya? Dah segala makan duit ngopi lah. Atuh ayeuna mah ngopi teh kudu make duit. Boro-boro duit. Kan anjing. Wah, bom. Keadaan kos kieu boro-boro boga duit. Saperak ge eueuh. Aya goceng. Tuh eta teh aya meureun. Gocengna duit. Ih, kerisukan mah cimot. Atuh lah. Cek oras lah. Cokot. Giring molor si laing mah. Si laing mah, duh cokot deh.
ibadah jelema teh. Aduh. Anjing. Aduh, tolong ini. Ada. Nih. Tolak Dian. Gimana, Bang? Deh, Karena jam sarapan. jam salapan. Udang, goblok. Mandi. Ada kemana gitu mandi? Mandi sih teh yang keberangan deui sekolah. Oh iya napa minggu loh. Heuh nya. Gening beureum nya. Waduh, gagal ya. Jadwalna ngusap. Woi, ngusep ayeuna woi. Ngusep. Hayu, hayu, hayu. Siap-siap, siap-siap. Woi. Ayo ngusep. Ngusep.